Goeiedag agterkykers, ons is bly dat u weer saam met ons inskakel met ons bespreking hierso, ons aanbieding, godsdienst en die koerante. Dit is die titel van hierdie program, waar ons kyk na wat die afgelope week of 2 gebeur op godsdienstige gebied, soos in die koerante daar en die media bespreek. Ons saai uit hier vanuit die Kaap op die stasie Homebase TV, 24 uur stasie, jy kan kry die middel van 'n decodeerder, jy kan kry die middel van streaming, jy tik net daarin homebasetv.org, dan maak die program op daarso. Nou, en vandag het ons weer hierso by ons, Regard, baie welkom Regard man, ek is bly hierso. Ek sien jou baard kom baie mooi aan, ek is trots op jou, ons gaan kyk wat jou vrou oor 'n paar maande sê. Dat gaan seker maar Sinees nog genoeg is maar afsny. Nou ja. ek gaan hom nou nie so lank groei, dat ek gaan hom moet stres oor, slaap ek met hom onder die kombers of op die kombers nie. Nee, okay, nee, dan is ek bly, ek was amper Want dit kan jy wakker hou in die aand. Party mense kry maar so gier in. As jy weer sien, dan het hulle nou 'n myl ellenlange baard daar. Ai. Nou, wat jy daar mee om te begin? Jong, die wêreld, jong, ek weet nie wat gaan aan in hierdie wêreld nie. Jy kan dit weer 'n keer sê. Dit sê hierso, boewe rob kerkmense. Jy weet, toe ek jong was in Noordgebiede, want hulle gepraat van 'n kerkmuis, en jy is so arm soos 'n wat? Ja. Kerkmuis, net, daar's niks om dit niks nie. Nou fokus hulle op kerkmense en predikante en sovoorts, en is verskriklik. Dis erg. Dit sê so, cops are investigating a chilled armed robbery at an Eastern Cape church. According to reports, 5 masked gunmen entered the Boyston Park Kerk during a Monday evening service and robbed the congregants before fleeing to the pastor's car. So hulle het die pastoor se kar gesteel, nadat hulle, dis onvreeslik, joh. Dit is verskriklik daar, in 'n kerk. Ja. Geen respek. Police spokesperson Captain Andrei Beetge said the incident occurred on May 5th, about 6:30 p.m., when 5 armed and masked men allegedly invaded the church. Miraculously, no one was hurt or injured. Beetge reported they stole roughly 50 congregants' cell phones and other belongings. The suspects escaped in the church priest's white Toyota RAV4, which was eventually discovered abandoned in Chatty. The car had been taken for forensic examination. Dis om erg om. Ek gaan nou maar begin 'n kerk toe gaan met die Bybel in die een arm en 'n halgeweer onder die ander arm. En jy dink miskien jy sport, maar dit is 'n ernstige ding. Die kerke moet versling maak vir sulke dinge. Dit is eintlik skokkend tragiese skande. Wat sê dit, nou ja. Hierso last month in similar incident of Kaberga robbers targeting churchgoers, they robbed the congregation and kidnapped the US pastor before fleeing in his Toyota Fortuner. So nog as die arme Amerikaanse... Hy's van die kansel af, is hy daar so gehijack uit die kerk uit. Ja, dis onvreeslik. So hulle het hom letterlik ontvoer in sy eie kar uit die kerk uit. Ja, en toe 'n ransom, 'n prys aangevra vir hom. Kan nie dit glo. Nou ja, nou sê hulle so gelukkig, as hy opskryf, rescued. Prediker Josh Sullivan was held for a ransom before cops rescued him a few days later, following a shootout that left 3 of the kidnappers dead. The incidents of robberies at places of worship across Mzansi have caused concern. City of Cape Town's Disaster Risk Management Center trained mense for emergencies to better prepare people who find themselves under attack. Ja, hulle leer om met haalgewere te skiet en dan kerk toe kom dat hulle kan veilig wees dan, hè. Participants engaged in interactive sessions and practical exercises in the week leading up to Easter. Mako member for safety and security J.B. Smith explained, it is daunting for participants to work through scene scenarios around potential violent crime incidents, as our places of worship have done, so that we can keep these sacred places safe to freely practice their beliefs. Skande op skande op skande. Ek wens hulle het ook daar vir president Trump gewys hoe hulle ons kerke daar ook aanval en steel, dat hy daar ook ietsie aan kan doen. Sjoe. Ja nee, dit is maar 'n storie, jong. Tragies. Die wêreld is maar in 'n toestand, jong. Ja. Sjoe. Ja, moet dit nou nie verder invryf nie, dit is bietjie erg.
Jong, ons het laas keer so aan die praat geraak, ons het toe nooit uitgekom by die paus nie. Ja. Daar's hierdie afgelope 2 weke baie interessante debatte in die kerkbode Okay. oor al die NG kerksieninge en situasies. Ons gaan daarin maar los tot later en kyk hoe ver ons kom daarmee, of miskien eers volgende week die vervolgverhale. Maar ons fokus nou 'n bietjie op die pausdom. En ek wil hierso begin, dit sê hier soos 'n stukkie van die Katolieke Kerk, dit sê, verloofdes moet eers afkoel. Jy kan weer sê, ja. En 'n poging om die stygende getal egskeidings te beperk, het Rooms-Katolieke biskoppe in Florida. Dis nou nie die nuwe paus daarso by die Vatikaan nie, maar dis in Florida, se biskoppe, ingestem tot 'n 3 maande lange afkoelingsperiode vir voornemende egpare. Jy moet eers 'n afkoel, ou vriend, onder die ouderdom van 19. Sjoe. So dis nou net vir die jonges, nie vir die oues nie. Ja, nee. Ai. Maar as jy nou mooi kyk, hierdie is nou 50 jaar gelede. Ek glo nie die biskoppe sal waag om nou so iets uit te reik nie. Ja. Maar dit is interessant, ek het nou eendag 'n ding gehoor waar hulle sê dat meeste mense onder die ouderdom van 35 in Amerika is nie getroud nie. Die trou ouderdom het geweldig gestyg in alle lande. Dit praat lande. nou hierso van 19. Onder 19, ja. Maar ja, die statistieke wys dat meeste jong mense onder die ouderdom van 35 is nie getroud nie. Ja. So dis nogals interessant. In die verlede, as jy 35 jaar oud is, 50 jaar terug, as jy 35 jaar oud is, Dan sê oor die muur, dan is dit verby met. dan het jy al 5 kinders gehad, as dit nie meer is nie. Ek het nou gesê, dis verby met jou. Ek bedoel, dis verby met jou as jy nog nie getroud was, teen dan nie. Maar sê my, hoe oud was jy toe jy getrou het? Hoe oud was ek? Ek het opgehou tel van 21 jaar oud af. Okay. So ek het geen clue nie. Nee, ek was seker so, hoe oud was ek? Dink ek was 30. 30. 31, ergens in die omgewing. Klaar. Maar oud oom. Ja, nee, jou Stok oud. broer het gesels na jou begin omsien, want jy raak nie getroud nie, maar net toe ons nou wil begin iets doen, toe daar vat jy 'n vrou nie, is getroud. Ja, maar dit is sy skuld oom, hy wat my so besig gehou het. Nou ja, daar was net 'n interessante stukkie oor die Katolieke Kerk, maar om nou ernstig te raak, kyk hierdie prentjie, dit is nou die burger, die enigste dagblad in Afrikaans wat daar is, en hier op die voorblad is daar die eerste Amerikaanse pausvoorblad, dan bladsy 2 nog 'n lang berig, en daar wys dit daar die nuwe paus en sy kardinale. Nou toe ek jong was, sou soiets nooit gebeur het in Afrikaanse koerant nie. Nee, dit was toe die Romeinse gevaar, en jy praat nie oor hulle nie. Ek onthou hulle sê, net na die Tweede Wêreldoorlog, jy weet, toe het die koning en koningin van Engeland hier kom besoek, want al die lande besoek wat hulle ondersteun na die groot oorlog. Maar baie van die Afrikaanse koerante en Afrikaans sprekendes was nie pro-oorlog nie, want dit was maar 40 jaar na die boereoorlog, daar nog baie boereoorlogsoldate daar so geleef en rondgeloop. En toe al wat hulle daar doen, toe sit daar so 'n klein 2-sin paragraaf in die koerant, daar's 'n vooraanstaande persoon van oorsee, hy en sy eggenoot besoek nou die land. Dis al, niks anders dan nie. Baie snaaks. Ja, dit is snaaks, maar dit is werklik. Nou net so sou hulle nooit iets oor die paus gesê in die ou dae. Nou is dit sommer op die voorblad, nee? Ja. Kan jy glo. Nou, jy kan nie glo dat jy verander het. En dieselfde hierso oom. Dit is hierso's in Business Day. 'n Besigheidskoerant op die voorblad heel bo wys dit daarso. Is die paus met 'n babietjie in sy arms en sy hande. Dan sê dit daar World en dan sê dit Pope aims to unify the church. Kan jy glo in 'n besigheidskoerant? In 'n besigheidskoerant, ja, en jy moet kyk hoeveel artikels en berigte is daar. Ons sal nou weer kyk daarso oor die paus. Almal loop agter die paus aan. Almal hemel op, almal wil gesien word. As jy foto afneem met die paus, then you've made it, then you've arrived, dan het jy nou ergens gekom, ja. Sure. Nou, dit sal nie met my gebeur nie, en ek hoop ook nie met jou nie.
Maar al die sportprentjies, kijk, hier is nou 'n sport, wel, nie 'n sport, ek wil eintlik sê 'n tekenprentjie, want baie van die tekenprentjies het geweldig baie insig. Business die opinion daar, soos nou Francis, sy liggie is uit, sy, wat noem jy daai ding daar? Fakkel. Sy fakkel is nou doodgegaan en nou, die nuwe fakkel is die leeu 14 daar, wat sit en met sy groot smile, fakkel is nou in sy hand in. Dan is ook hier nog 'n tekenprentjie. Lyk soos Ramaphosa wat daar so aan die een kant staan. Nou dink hy, sê hy, ons maak nou soos in die Vatikaanstad. Wit rook beteken ons het 'n nuwe begroting, swart rook, geen begroting. Ja, onthou jy wat so gesukkel oor die begroting. En dan heel onder dan in die hoekie is die seekoei. Dan sê dit dis van kardinale belang. Ja, maar is nou nie kardinale betrokke nie. Ja. Goeie woordspeling. Die punt is weer, die pausdom beïnvloed selfs die tekenprente in alle koerante. So. Nou ja. Nou hierso is nou 'n bruggie wat 'n punt maak, né? The most powerful American lives in Rome, not Washington. Wat sê dit vir jou? So. Die gesag en die mag en dit van 'n sogenaamde kerklike leier. So. Nou as jy kyk na al die ander kerke, vat die NG Kerk, die Doppers, Methodiste, Anglikane, Baptiste, of wat ook al, wie is hulle hoofleier? Jesus. Maar ek praat hier op Die aarde. Mense weet nie, is relatief onbekend, behalwe as jy nou 'n lid is van daardie kerkgenootskap, jy weet nie eens nie. Nou is die paus die mees magtige man in die wêreld eintlik, dis wat hulle so sê. Nou, kyk nou hierdie, ek wil gou hier lees. Hier is geskryf deur Charles R. Smith, nee, Stith. En onderaan sê dit, Stith is a former US ambassador to Tanzania and an ordained United Methodist minister. Soos die Methodiste sê dit nou en gee erkenning daardeur aan die mag van die paus. Now said it, one of my grandmother's favorite expressions was, God works in mysterious ways, his wonders to perform. We will never really know what the cardinals were thinking when they elected an American as Pope. But I can say with great faith and assurance that the election of American Pope would qualify as God working in a mysterious way. Dis nou 'n nie-katholiek, sogenaamde protestant, halwe protestant, wat dit sê. Dan sê, let the record show that the world's most powerful American does not reside in Washington DC, but in the Vatican City. Talk about a reality check. Pope Leo XIII believed in the right of workers to a fair wage, safe working conditions and the formation of trade unions, and the affirmation of property rights and free enterprise. Dis nou die Pope Leo, waar Pope Leo XIV sy naam vandag kry, hy het 'n ruk gelede gelewe, né? He also opposed socialism and laissez-faire capitalism. He embraced all of this as being consistent with church doctrine. Taking that name is a signal of where Pope Leo XIV, die heilige, might stand and with whom he most likely will stand. Sure. In that Easter homily, Pope Francis called the church and all of us to unite, hand in hand to build bridges and embrace our commonality as one people and to identify with those who suffer. Die vorige paus wil almal by mekaar ken, né? Dan praat hy, moral authority, unlike Trump, Pope Leo's power doesn't stem from military might or economic muscle, but a moral authority that outweighs bullets, bombs or big bucks. Nou, as jy kyk na die morele lewe van baie priesters ensovoorts, is alles behalwe moral, soos hy eis nou 'n moral authority op wat nie weerspieël word aan sy priesters met al hulle pedofiele dinge daar nie. Dan gaan dit nie so. Ek wil maar net sê, dit is definitief iets wat hulle nou moet kyk. Hulle sal nou moet kyk daar. Hoe gives him his moral authority? Het is nou hoeveel jare wat dit aankom. Ja, Honderde dekades. jare. Ja, Ja. dekades.
Pope Leo X could be one of the most consequential in the history of the church, given how fractious and fearful the world seems to be. Daar word groot dinge verwag, né? If Pope Leo's introduction to the world is an indicator of what is to come, it seems as if he might be the right man at precisely the right time. On May 8, the conclave of Catholic cardinals elected the head of the Holy See and the Catholic Church, but he might well be someone who is a guiding light for us all. Habemus Papam, we have a new Pope. We all might have a new Pope. Thank God for that. We all might have a new Pope. Sê, John Wesley draai in sy graf op. Ja, al die protestante dra hulle graf in om, né? Ja. Hy is 'n methodiste predikant, maar almal sien dit as eintlik 'n moral authority. Hier's groot dinge aan die kom hierso. Dan het ons hierso een Catholics gather to catch a glimpse of Pope. En dan is hier 'n prentjie hierso van die vrou en haar man wat daar so staan. En jy kan sommer sien, sy's baie emosioneel oom. Ja, hulle beskou amper as God. If you can just, dit is, as ek vir jou sê, ek het God persoonlik gesien. So voel hulle, ek het die paus gesien. Dit is abnormaal. Dan sê dit hier so, Pope Leo the 14th was to greet the crowd from the balcony of St. Peter's Basilica yesterday, leading a prayer to the Virgin Mary in his second official public appearance since becoming the leader of the Catholic Church. Hy is 'n groot volgeling van die Virgin Mary, van Moeder Maria aanbidding daar. Ja. Cardinals chose Leo as the 267th Pope at the secret conclave on Thursday, praying he would heal rifts within the church, renew faith among the world's 1.4 billion Catholics, and address a host of modern-day challenges weighing on the more than 2,000-year-old institution. Addressing cardinals at a weekend, the 69-year-old Leo called himself a humble servant of God, and nothing more than this, and an unworthy successor to St. Peter, according to a transcript released by the Vatican. En dan sê dit op die einde, the new Pope's personal style is seen to be less direct than sometimes impulsive Francis, a progressive who shook up the church and often ruffled feathers within the Roman Curia, or government of the Holy See, during his 12-year papacy. So ons sal maar sien hoe hy gaan wees, gaan hy meer konservatief wees. Dit wat ek so ver gehoor het, lyk my miskien so. Hy kan nie meer liberaal wees en dan gaan 'n groot probleem wees. Dit is definitief. So ek weet nie as hy bietjie meer neutraal gaan wees nie. En probeer om van beide kante die mense maar bymekaar te bring. Want daar's ook doelerendes in die Katolieke kerk. So in elk geval. Dis nou kyk hierdie ook in die burger groot stuk daar oor die paus wat nooit daar sou gebeur het toe ek jonger was nie. En hier praat hulle oor die take wag op Paus Leo die 14de. En hy sê, na sy verrassende aanwysing het hy met groot en talle uitdagings te kamp. En hierso gee hulle nou 'n opsomming. Eerstens begrotingsprobleme. En daar het die Vatikaan as staat $29 miljoen tekort, maar dan sê hulle die Vatikaanse pensioenfonds is $701 miljoen tekort, soos geldelike uitdagings. Dan die geloofskrisis in Europa, waar die Katolieke al hoe minder en minder word. Laas jaar was daar net 29 nuwe priesters ingeskryf in Duitsland, en daar het oor die 300,000 Katolieke die Duitse kerk verlaat. Dan die uitdaging van geskeides vroue en LGBT. Daar sê onder Paus Franciscus was daar spanning tussen tradisionaliste en diegene wat hulle beywer het vir die modernisering van die kerk. Ja, die behoudenis, die liberales, die doeleerdes en nie doeleerdes, oor die vraag of die kerk meer verwelkomend teenoor die LGBT gemeenskap en geskeides moet wees, en oor vroue 'n groter rol in die kerksake moet speel. Paus Franciscus het nie die kerkse doktrine formeel verander nie, maar die deur vir die gebruik van die nagmaal deur geskeidenis en die seëning van paartjies van dieselfde geslag geopen.
as hy iets sê, dan spring almal en hy sê sulke vrygaande stellinge, dan spring almal aan. Hy het wel geen verslapping toegelaat in die reëls oor celibaatskap van priesters of ordenering van vroue nie. Dan die misbruik van kinders. Nuwe paus sal oor die skandaal van seksuele misbruik van kinders deur priesters, ander kerkleiers en die toesmering daarvan moet hanteer. Groot probleem. Ja. En dan, kyk, hierdie was interessant, diplomatie. En eintlik weet ons nog nie genoeg van hierdie paus af nie, maar hy is eintlik blykbaar 'n baie bekwame persoon, en baie veelsuidig. Amerikaner, sendeling, gewees daar, hy het in die Vatikaan gewerk vir 2-3 jaar, hy kan baie tale praat, hy daarso invloedryke posisies beklee. Baie koneksies. Baie koneksies, dis hoekom hy verkies is. Hulle sê so, hy het 'n omstrede ooreenkoms tussen die Vatikaan en China oor die aanstelling van biskoppe gelei. Dis wat ons oor gepraat het ruk gelede, soos hy daar op oplos, dis 'n groot ding daar. En dan het hy gespanne betrekking met Israel gehad oor die oorlog in Gaza, en by tye voorgekom asof hy Oekraïne aanmoedig om tou op te gooi in die oorlog teen Rusland. Soos hy's 'n baie invloedryke persoon, maar met baie uitdagings. Sjoe, dan sê dit hier so, het is 'n prentjie, waar daar so Zelensky, die president van Oekraïne, wat daar so met die paus staan. Dan sê dit die Ukraine's president Volodymyr Zelensky met Pope Leo XIV on the day of his inaugural mass in St. Peter's Square at the Vatican on Sunday. Nou wonder ek, is Zelensky dan 'n katholiek? Ek glo nie eintlik nie, uit 'n Joodse agtergrond, maar ek glo nie hy's 'n katholiek as sulks nie, nee. Maar onthou, kort na sy inhuldiging, het hy met al die diplomatieke verteenwoordigers in die Vatikaan, met hulle almal ontmoet, en hy is nou een groot verteenwoordiger. En by sy inhuldiging het baie staatsleiers wat daar was inhuldiging, soos almal wonder agter die paus aan. Hierso is 'n weer 'n brug in die Cape. August Pope warns against exploitation. Hy sê ook, jy moet na natuur kyk, down to martial the poor ensovoorts. Hierso is dit, né? In front of dignitaries, including US Vice President Vance and Ukraine's leader Volodymyr Zelensky, he then gave a homily calling for the church to be a transformational force in a world of division and hate. Soos vir al die ambassadeursmense, hy posisioneer homself daar as 'n hoofgesagvoerder daar, né? En dan gaan het aan daar, kyk, Prevost, hierdie persoon, who was made a cardinal only in 2023, is 2 jaar gelede vir die eerste keer hy kardinaal, soos hy is 'n redelik onbekende persoon, and is unknown to many Catholics, has repeatedly emphasized the importance of peace and social justice. Ja, en dan gaan het hierso by sy, kyk, hy noem almal wat sy inhullings bygewoon het, nee, uit Duitsland, al die president, Italië, Ursula von Leyen, van Canada, elke plek, nee. Dan sy succeeding the charismatic but impulsive Francis, hy is meer gematigd, nie so impulsive nie. He takes over church still battling with the fallout of clerical abuse. Dan eindig het af hierso. He then received the pontifical emblems, the pallium, a strip of cloth worn over the chasuble, his robe and fisherman's ring, which is forged anew for each pope and which he will wear on his finger until he dies, when it will be destroyed. Pallium. Jy ook nie daarvan gehoor nie. Geen clue wat dit is nie, hoor. Nou, ek het gaan opkyk hierso, want ek wil nou nie verkeerde inligting gee nie. Kyk hierso. A pallium is a white woolen band with pendants in front and back worn over the chasuble. Wat is chasuble? By a pope or archbishop as a symbol of full episcopal authority. Nou kyk na daar die foto daar, zoom in op die foto daar, kyk die ding om sy nek, wat daar so is, so baantjie en die baantjie voor, dit is nou 'n chasuble, dit
is sy teken van gesag daar, ja. Ja. En dan nou chasuble. Wat is 'n chasuble? Ek het ook geen idee gehad nie, né? Chasuble, an ornate sleeveless outer vestment worn by a Catholic or a high Anglican priest when celebrating mass. Soos dis van hierdie oorkleedsels, né? Oorkleedsels. An outer vestment. Wel, ornate. Ek moes alweer opkyk, wat is ornate? Kijk maar, ornament. Ornament, kyk wat sê die so, né? Elaborately or highly decorated, an ornate wrought-on railing, of a peculiarly ornate and metaphorical language, as jy baie uitbrei, né? Ek hoor. Jy is mos 'n bietjie musikaal, ek het die al gesien instrumente speel, kyk, hulle sê so, musical, né? Of many ornaments such as grace notes and trills. Jy begin so 'n klomp note inspeel, né? Soos addisioneel, en dis 'n klomp ornate uit, wat noem jy daar, wel al die prentjies so daar so in uitweef of wat ook. Ja. En dan die opgekyk, 'n vestment, ook 'n vest is so seker 'n vest wat 'n mens sê, maar 'n vestment, kyk, AI overview, dis nou wat AI van sê. Dis hy Gemini. Is dit nou Gemini? Dis nou Gemini. Okay. Bishop vestments, also known as pontifical vestments, are specific liturgical garments worn by bishops during religious service and ceremonies. They serve to symbolize the bishop's authority, role, and sacredness of the events. These vestments often include items like the mitre, 'n headpiece daarie, visbekke op hulle koppe, dis 'n mitre. 'n rotset, dis nog 'n nuwe naam nie, 'n white ankle-length garment, and 'n shamir, 'n long cloak. Tjie, dis in baie dinge, né? Ek het nie geweet so baie snaakse taal hier. Ons begin nou in taal, dis is van tale praat. Die ding is, ek het nou al gesien, nou, baie van die foto's wat jy kan sien van die priesters wat geleef het in Babylonië en daai tye, dan het hulle ook daai tipe van kledingstukke aangehad. So baie van daai lyk my het oorgegaan, die tradisies en die kultuur en sovoorts, het oorgegaan na die Romeinse kerk, lyk dit my. Ja, dit sê presies in daardie definisie, dit sê B, a draped rectangular cloth worn as a cloak by men of ancient Greece and Rome. Ja. Soos waar die ou, en jy sien van hierdie Romeinse soldaatdinge, soortgelyke tipe dinge, en die keiser en sovoorts, kom van daar af, né? Sure. Ja, ek is bly ons het nie. My oom was 'n NG dominee gewees, en hulle het gehad 'n toga as hulle preek. Eenvoudige swart toga, maar dit het tot 'n mate respek gegee vir die poste en later toe sê hulle is nie meer nodig nie. En hy het gesê was eintlik 'n fout, want dit het 'n bietjie respek weggeneem in jou rol, maar in elk geval. Nou ja. Dan het ons hierso een, Pope Leo spells out his desire for a united church. Ja. So wat is net genoem het, hy gaan almal by mekaar bring. So Pope Leo XIV formally began his reign on Sunday by reaching out to conservatives who felt orphaned under his predecessor, calling for unity and vowing to preserve the Catholic Church's heritage and not rule like an autocrat. After a first rite in a Pope Mobile before tens of thousands of people in St. Peter's Square, Leo was formally installed as the 267th Pontiff of the Roman Catholic Church and sovereign monarch of the Vatican City at an outdoor mass. Gaan het aan en sê, Francis Papacy left a divided church. En dis baie waar, baie mense, want die ding is amper soos ek laas keer genoem het oor hierdie fietsry klap wat ek kan behoort. Meeste van die members, daar seker honderde, meeste van die members neem nie regtig deel nie, hulle is daar, hulle kan sê ek is 'n klap member, maar hulle is nie regtig betrokke nie, as daar 'n groep is wat saam ry, dis miskien 10% as dit so baie is, van al die members wat gaan ry. Meeste van die mense weet hulle doen dit, dis nie hulle passie nie. Ek dink is baie keer so met die Katolieke Kerk ook, is dat dis 1.3 miljoen mense, is geweldige klomp mense. En ek dink dat
ten minste 2/3 van dit is mense wat sê, hulle is katholiek, maar dit is maar net 'n naam. Ja, kultureel katholiek. Verstaan jy? En hulle gaan maar aan en volgens die tradisies van die wêreld. Ja. En as hulle nie altyd so gelukkig met die konservatiewe mense nie. En weer die ander kant toe. Dan sê dit hierso, gaan dit aan en sê dit, saying he was taking up his mission with fear and trembling, Leo used the words unity or united 7 times and the word harmony 4 times. Ja. So, hier kom 'n ding waar hy almal wil saam kry nie onder sy vleuels. Definitief. Jong, ja, jy het nou daar so gelees, maar hier is nou my 'n verskriklike, interessante en veelzeggende berigte en verklaringe. Kyk, hierdie is nou uit X, en X is Donald Trump se persoonlike direkte waarna elke dag sulke boodskappe uitstuur vir al sy volgelinge vir Amerika. So dit is nou sy profiel wat op X is oom. Ja, wat hy self skryf. Ja, sy bydra, die woorde uit die perd se bek uit. Jy verstaan, dis nie 'n aanhaling nie, né? Hy skryf hier so, just completed my 2-hour call with President Vladimir Putin in Russia. I believe it went very well. Russia and Ukraine will immediately start negotiations towards a ceasefire, and more importantly, an end to the war. Nou praat hy 'n bietjie, dan sê hy het ingelig, uit al die ander lande ingelig daar, hiervan Europe, en the prime ministers of Italy and Germany, Finland, dwarsdeel, maar kyk waarmee eindig hy af. Hy sê, the Vatican, as represented by the Pope, has stated that it would be very interested in hosting the negotiations. Let the process begin. Uitroepteken, sê Donald Trump. Sure. Soos die paus word nou betrek en verhef en opgehef as die groot vredemaker, die groot wêreldleier staatsman. Ons moes nou gepraat, die belangste Amerikaner is nie in Amerika nie, maar dit is in die Vatikaan. Kom ons kyk wat sê die brug hier so. Donald Trump tells world leaders that the Vatican will negotiate peace between Russia and Ukraine. En dis seker van die moeilikste onderhandelinge wat daar sal wees, as die Vatikaan kan regkry, dan gaan almal hom erken as the big moral leader, né? In a moment of profound prophetic significance, US President Donald Trump announced that he had informed Russia, Ukraine, Europe, France, Italy, Germany, Finland, that Pope Leo XIV would now be overseeing peace negotiations between Russia and Ukraine. This unprecedented move marks a dramatic fulfillment of the prophetic narrative. For the President of the United States to hand over such a critical global responsibility to the Pope and to boldly declare to world leaders that this is how things will be. This act signifies a growing union between church and state and a consolidation of spiritual and political power. It is a striking step towards the enforcement of a global order led by the moral and diplomatic influence of the papacy. Sure. En hierdie moet mense raaks, ek weet nie of almal hierdie raaks nie, laat die Amerikaanse nuwe paus daar maak hierdie baie meer mondelik en hy word in 'n gesagsposisie daar verhef. If the current Pope can mediate peace and convince both Russia and Ukraine to stop the conflict, there is nothing that Rome will not be able to accomplish. Hoor jy daar? Ja. Dan kan hy selfs in staat om alles. If Leo XIV can use his authority to persuade world leaders to sit at a table for peace talks, he can also persuade President Trump to implement laws according to his will. If Rome's peace initiative succeeds, the Pope will be hailed as the savior of the world, and he will have the power and influence to pass any global initiative and control everyone. Dis nie waarheen lei dit. Dan gee die brug net weer daar stukkie wat ons nou voorheen gelees het, daar die X-verklaring
van president Trump. Dan gaan hy aan en sê, Pope Leo IV will go down in history as the greatest Pope of modern history if he succeeds, om vrede te maak, né? Thanks to the USA and specifically President Trump, the Vatican is being placed in a position to take advantage of the Russian-Ukraine conflict and to assert its influence and political clout on the world. Tragically, Rome will promote harmony and peace, but only on their terms. Despite appearing to be a friend, Rome is actually a dangerous foe, wat nie almal besef of raak sien nie. Rome, is suddenly growing into power. Her doctrines are exerting their influence in legislative halls, in the churches and in the hearts of men. She's piling up her lofty and massive structures, in the secret recesses of which her former persecutions will be repeated. Stealthily and unsuspectedly, she is strengthening her forces to further her own ends when the time shall come to her to strike. All that she desires is a vantage ground, and it is already being given her. We shall soon see and shall feel what the purpose of the Roman element is. Whoever shall believe and obey the word of God will thereby incur reproach and persecution. We het dit in die verlede gesien. Die katholieke kerk het die protestante agtervolg en doodgemaak. Ja. So, die ding is, in die verlede, ek dink seker, dit was nou gewees met die herdenking van die 500-jarige hervorming, ja. Het baie mense hieroor gepraat, die type van so, en gesê, ja, maar dinge het verander, dinge is nou anders en so aan. Maar Rome verander nie. Die vraag is, het dit werkelijk verander? Ja, so, nie, Rome verander nie. Dan gaan hy aan die eindig af, hy sê, today the Vatican is deep involved in a wide range of global initiatives. Ja. Rome has a seat at the table in virtually every major international effort. En hy het ook ambassadeurs in elke land al, so is een politieke mag hierin. Within politics, humanitarian aid, religion, culture, economics, climate change, world peace, education or immigration. Ja, hy het 'n vinger in elke paai daar, so elke ding, né? There's a reason why the Pope is looked on as the moral authority, to persuade world leaders on a range of issues. Ja. Groot gesag. There's a reason why the Vatican must directly engage policymakers and world leaders. Rome is steadily fulfilling its prophetic role by reclaiming the spiritual and temporal power it lost in 1798 when he received the deadly wound. Ek moet jou 'n storieetjie vertel daar, so ek was in standaard 6. In 1798? Toe ek in standaard 6 was, daar in Afrikaanse Hoërseunskool in Pretoria. Ons Engelse onderwyser, sy was aan die Tweede Wêreldoorlog gewees, 'n tank commander, hy tanks daar, so my baie belang in geskiedenis. Dis gevaarlik om so iemand te hê as jou Engelse onderwyser oom. En hy uit ons gevra eendag, wie het die paus gevange geneem? En niemand het geweet nie, maar toevallig het ek geleer daarso, Berthier, B-E-T-H-I-E-R, het hom gevange geneem in 1798 and it gave the papacy a deadly wound. Though this wound has not yet fully healed, with the aid of the United States and figures like Donald Trump, restoration is accelerating faster than many realize. Sure. Die Pope is mos deur Mussolini 'n grondgebied gegee, aparte staat net. En kyk hierso, dan eindig af hierso met die teks. Revelation 13 verse 3, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. En die ding is, hierdie is wat die protestante nog altyd geglo het, hoor. Ja, ons het mos gehad daarvoorheen. En John Wesley, Martin Luther, ja. En so kan jy aangaan met al die, ek wil sê die voorvaders van al die verskillende protestante kerke wat bestaan vandag. En so dis eintlik nog skrikwekkend om te sien waar hierdie Methodus, waar hy hierdie artikel geskryf het, spesifiek, jy weet, oor die nuwe paus. Hy ken nie sy geskiedenis nie, hy het nie opgelees, maar onthou die Methodiste was nie eintlik hervormers gewees nie, het gekom uit die Anglikaanse kerk,
So hulle hervorming. Maar ten spyte daarvan het hulle nog Hy steeds... woorde te Kenia. Ja. Ai. Dan het ons hierso een Republican lawmakers urge Speaker Mike Johnson to invite Pope Leo to address joint session of Congress, saying it would be valuable to hear His Holiness' vision. Nou, hoekom? Watter ander kerkleiers word uitgenooi om 'n Amerikaanse Kongres toe te spreek? Van enige kerk. Weet jy van enige nie? Ek weet nie van enige een nie. Ek weet ook van geen nie. Niemand anders word uitgenooi nie. En selfs byvoorbeeld, wat se kerk gaan jy nou vra? Luister hierso is 2 lande wat oorlog het. Kom help ons met die vredemaking van dit. So, dan sê dit hier so, on May 19th, 2025, Republican members of Congress signed a petition urging House Speaker Mike Johnson to extend a formal invitation to the first American Pope to address a joint session of Congress in Washington, D.C. The petition frames the invitation as a valuable opportunity for Congress to seek spiritual and moral guidance from the Holy See. Die Kongres, die hele Amerikaanse Kongres. Almal daar geteken, hè? En onthou Amerika was 'n protestante land gewees, maar die Katolieke begin totaal oorheers daar, geweldige invloed wat daar het. Republican lawmakers assert that having the Pope speak before both chambers would be a great benefit to Congress and American people. Nou, hoe kan hy nou so, hoekom nie die Southern Baptists of van daardie Ek dink is omdat meeste van hulle Katolieke is. So. Dat meeste van die mense wat daar is Katolieke. En dan baie van ek het ook gesien. En die res is afvallige protestante. Wat hulle weet nie meer wat hulle glo nie. Ja. Sadly, many will view this merely as a gesture of unity and respect for the so-called moral leadership of the papacy. Such an event marks a critical step in which the United States, symbolized as a Protestant nation, forms an alliance with the papal power. This alliance is seen as laying the foundation for the federal government to gradually embed Roman Catholic doctrines and moral values into American law, ultimately leading to the enforcement of religious mandates. This convergence of church and state is viewed as direct precursor to the global enforcement of religion laws in which freedom of conscience and civil liberty will be replaced by religious tyranny on a worldwide scale. Dit is baie interessant. Ja, en dan zit hier so, the letter asking Mike Johnson to invite the Pope reads as follows. En dan is so 'n klomp motiverende redes en sê, but they look to the Holy See for spiritual and moral guidance. Moet hulle na die Katolieke kerkleier kyk daarvoor? Vir my is dit amper, ek letterlik gister, toe praat ek en my vrou daaroor, want gaan ons na 'n mens kyk? Hulle kyk na 'n mens. Maar verstaan, die punt is, ons moet nie na 'n mens kyk vir guidance en moral guidance nie. Ons moet na Jesus toe kyk, ons moet na God kyk. Hy is die een wat vir ons dit gegee. Nie 'n mens nie, want 'n mens kan val. Dis die hele punt. Ons sien dit met Francis, ons sien dit met Benedict, en nou sien ons dit met hierdie nuwe paus. Omdat hulle almal mense is, het hulle verskillende sieninge, en elke paus kom met sy eie siening en doen dinge, verstaan? So, ja. Dan sê hulle so, we welcome the vision and leadership of Pope Leo XIV and respectfully request that you invite His Holiness to address a joint session of Congress this year. Hulle wil sy visie sien, hulle wil sy visie volg vir die wêreld. En dan noem het allemaal wat dit geteken. Dan sê hulle, for the Pope to address a joint session of Congress is deeply significant and concerning. This change represents a departure from our founding values of life, liberty, and pursuit of happiness. The concern of inviting the Pope, a global religious figure and head of a religious political system, is that the US is symbolically aligning itself with papal authority. En dit is geweldig veelzeggend daarin. And said that such an event would only pave the way in which US lawmakers would increasingly pass laws to reflect Roman Catholic doctrinal positions. This alignment is believed to prepare the way for enforcement of a global religious observance. This call being made to invite the Pope to give his vision about the world to our US lawmakers is not only a political gesture, but as a prophetic milestone in fulfillment of end-time events.
The dignitaries of church and state will unite to bribe, persuade, or compel all classes to follow specific religious laws. The lack of divine authority will be supplied by oppressive enactments. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth. And even in free America, rulers and Rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for enforcing religious laws. So is baie interessante tye waarin ons leef, oom. Ek sal baie graag wil sien, ek sal graag wil sien hoe hulle dit alles gaan doen. Ons weet dit kan kom. Wel, hier kom nou uit Amerikaanse tydskrifte uit, en ek is baie bly van, laat hulle sien van die dinge raak daar, soos die Amerikaners is nie allemaal met toe oor nie, hulle het perspektief om te kan onderskei daar so. Is a historic alliance forming between Pope Leo XIV and Donald Trump, en dan sien ons hier so 'n foto hierbo, waar Donald Trump in die nuwe paus is, en dan hierbo is daar opskrif wat sê, New York Cardinal Dolan says new Pope will seek to build bridges with Trump, en dan sien ons daar links is die foto van hom. Dan sê dit hier so, if Pope Leo XIV and Donald Trump were to forge a strong working relationship, they will form a strategic partnership that will exert global dominance over religious and political affairs. This future alliance is believed to pave the way for enforcement of religious laws. So ons kan dit baie duidelik daar so sien. Dit kan 'n kragtige samewerking daar wees, né? Ja. For those who hold this prophetic view, a collaborative relationship between a newly elected American Pope and a US President is seen as a clear indication that church and state are beginning to unite. Reuters News republished in an article on May 9th, 2025, titled New York Cardinal Dolan says new Pope will seek to build bridges with Trump and expressed the following. Dit is wat op die prentjie wat ons gesien het, né? New York Cardinal Timothy Dolan said on Friday he thought the new US Pontiff, Pope Leo, will seek to build bridges with all world leaders, including US President Donald Trump. Will he want to build bridges with Donald Trump? I suppose. But he will want to build bridges with the leader of every nation. Dolan told reporters in his first public comments since the election of Leo. With Donald Trump's relentless political drive to empower churches and restore Christianity as a central pillar of American identity and policy, it is evident that he and those around him, from advisors to secretaries to White House staff, are on a mission to reshape the world through a revival of religious influence in government. Pope Leo XIV would likely to be eager to seize this bold agenda, which closely aligns with the interest of Rome. En wat is die interest of Rome? Wêreldoorheersing. Hulle wil die hele wêreld mos nou maar waarin hulle glo en dit wat hulle wil maar net almal onder hulle vlerke kry. En al die protestante weer terugkry. Protestante, die afvallige protestantse kerke, loop almal agter hulle aan met die ekumene. Ekumene is mooi vriendskap en dan kom almal saam daar. As a pontiff who has already expressed a vision for unifying moral authority with global influence, he will see the surge of religious nationalism as a strategic opening to advance the Vatican's objectives and forge a powerful alliance between religious and political forces on a world stage. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the Gulf to reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. When the leading churches of the United States, uniting upon such a point of doctrine as are held by them in common, shall influence the state to enforce the decrees and to sustain the institutions, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy. And the infliction of civil penalties upon the dissenters will inevitably result, né? So, ons sien hier so, hierdie type van goeders is nou besig om te gebeur. Ons het nou nie die berigte gehad, né? En, dis nie meer lang nie, oom. Hierdie dinge is besig aan die kom. Lyk my is groot dies gebeure wat nog voorlê, wat ons baie materiaal kan gee daar. Ja, nee. Ja. Kijk, hierso is nou 'n berigie uit Catholic Herald, dis nou 'n Amerikaanse katholieke publikasie daar, en hulle sê, White Sox Stadium to host special mass in honor of Pope Leo XIV. Soos op groot skaal is die katholieke besig daar om nou 'n geweldige
ondersteuningsbasis vir die paus op te bou daar, né? The Archdiocese of Chicago will host a celebration at the home of the famous Chicago White Sox on June 14 to honor Pope Leo XIV. The public are invited to attend the 14th June event at the Wright Field Stadium, with the Archdiocese urging people to mark your calendars. The event is described as a once-in-a-lifetime celebration of the election of Pope Leo XIV, the first Pope born and raised in the Chicago area, according to the statement released. En dan gaan het aan eens praat van al die geweldige beplanning om hierdie geweldige event daar so te hê. En glo jy, ons sal eers hiervan lees in ons plaaslike koerante nie, maar daar is... Ons sal verbaas wees, miskien is dit nog in die business day. ja, sal nie in die burger wees nie, né? Die geweldige opwelling van ondersteuning daar vir die paus op elke enkele vlak. Sure. Maar dit was hier so een. Pope Leo invites the media to stand in solidarity with Rome and calls for an end to hateful communications. So nou bring hy die media by mekaar. Al die media, ons gehad 'n groot, kort rukkie na sy inhuldiging daar, 'n groot konferensie met al die leidende media daar, soos hy gebruik hulle is geposisioneer om die pausdom se agenda te bevorder. On May 12, 2025, Pope Leo XIV welcomed media representatives from around the world to the Vatican, expressing gratitude for their coverage of recent events in Rome. In his address, he called on news organizations to stand in solidarity with the mission of the Church, urging them to move away from reporting on what he characterized as divisive or hateful content he believes undermines efforts toward global unity and harmony. Hy begin nou al sê wat hulle verkieslik moet uitlos of verkieslik op moet fokus, né? The Holy See Press Office published the following remarks by Pope Leo XIV during his meeting with the media. I welcome you, representatives of the media from around the world. Thank you for the work you have done and continue to do in these days, which is truly a time of grace for the Church. Let me therefore reiterate today the Church's solidarity with journalists. Thank you, dear friends, for your service for the truth. You have been in Rome these past few weeks to report on the Church. Today, one of the most important challenges is to promote communication that can bring us out of the Tower of Babel. Dis 'n interessante verwysing, né? In which we sometimes find ourselves out of the confusion of loveless languages, often ideological or partisan. Interessant dat hy nou Babylon gebruik daar as voorbeeld. Ja, hy wil nie al die verspreiding en Babylon se confusion daar so hê nie. Hy wil almal mooi saamvat, né? Dear friends, we will get to know each other better over time. We have experienced, we can say, truly special days, né? Almal quotasies van wat hy daar gesê het. Let us disarm communication of all prejudice and resentment, fanaticism and even hatred. Let us freed from aggression. En so gaan hy aan daar. Dan sê hy, Pope Leo, of die skrywer sê so nou, Pope Leo XIV is asserting his influence over the global media narratives, advocating for a unified message that aligns with his vision of spiritually and politically united world. Nee? Geestelik en politiek, sommer altyd wil hy daar so, nie net die geestelike kerke nie, maar die hele politieke land en stelsel saam. In his address, his call to end the spirit of hate and confusion is part of a broader effort to suppress dissent and curtail free and independent communications. Under the guise of promoting peace, the Pope's appeal effectively is pressurizing media outlets to make sure that their reporting will unite people, build bridges, and be in harmony with the Vatican's positions. Op 'n baie mooi sagte manier wil hy hierdie oordra en afdwing dan. As the world moves towards greater unity, there will certainly be efforts not only to consolidate political and religious power, but also to enforce a single ideological narrative.
As spiritual darkness deepens and opposition to biblical truth intensifies, the ability to speak freely will become a vital tool for those called to share the gospel and expose error. Ja. Censorship, whether by government, religious authorities, or media institutions, poses a direct threat to the proclamation of the everlasting gospel. In such a time, the unfiltered presentation of this gospel must not be silenced. For it is through the open public dissemination of God's truth that light will pierce the darkness, calling souls to repentance and preparing them for Christ's return. Dan eindig jy af met die tekst, né? Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. 2 Timotheus 4 vers 24, en dan sources, Vatican Press ensovoorts. Nou ja, dus ons het nou hierso, waar hy die media inspan as 'n groot ondersteuning om sy boodskap daar oor te kry. Oom, kyk waar loop die tyd. Ja, jong, hier is nog 'n lekker burg, ek moet die opskrif lees. Pope Leo XIV calls for a united family with all churches and religions. Hy wil almal saamvat daar so onder hom, né? Nou ja, ons het toe nou nie uitgekom vandag by die interessante besprekings in die kerkbode nie. Ons sal dit maar hou vir volgende week, maar ons het laas week amper die hele program gehad oor die... Ja. En dan volgende keer gaan ons 'n bietjie verder kyk daarso. Ja. Ons het nog 'n paar interessante berigte en artikels wat ons nie by uitgekom het nie. Ons moet ook kyk na die doeleerdes in die Katolieke Kerk volgende week. Saam met die doeleerdes in die NG Kerk, ja, bespreek die doelering in die Katolieke Kerk ook. Ja. Vriende, ons tyd is op. Ons sê vir die mooi bly, ons sien die volgende week weer.